Bala tsela modimo seng bona Evangelie ya Matthew kgaolo ya bobedi ho tloha ka temana ya pele ho emisa ho ya 12. The Gospel of Matthew chapter 2 verse 1 to 12. Daddy Jesu itse ha tswaletse Bethlehem wa Judea mehleng ya morena Heroda bona ba bohlale ba botjhabela ba fihla Jerusalem ba re o kae ya tswetsweng morena wa Juda hobane re bona le ya ha botjhabela mme re tlile ho mogumamela ya re ha morena Heroda a tshoha le ba Jerusalem bohle ba tshoha le yena hobane a bokelle baprista ba baholo kaofela le bamodi ba setjhaba a ba botsa moo e ka kgonang Kreste a tswalle teng ba mmolella ba re ke Bethlehem wa Judea hobane ho ngodilwe jwalo ke moprofeta ho thwe le wena Bethlehem fatshe la Juda ha o monyenyane hara metse meholo ya Juda hobane ho tla tswa ho wena motsamaisi ya tla isa setjhaba sa Israele ya re hobane Heroda bitse ba bohlale sephiring a ba botsisisa nako eo naledi bonahetseng ka yona mme a ba romela Bethlehem a re yang le botsisise ditaba tsa ngwana haholo me tla ra le mofumane le ntsebise le nna ke tle ke ye ke mo kgomamele ya re ha ba utlwile morena ba ya ebile naledi eo ba e boneng botjhabela e ba etella pele ya fihla ya maduma moo ngwana a leng teng itse ha ba bona naledi ba nyakalla ka thabo e kgolo haholo ha ba kena tlung ba fumana ngwana le mmae Maria ba wa ka mangwele ba mogumamela mme ha ba phuthulutse matlotlo a bona ba mo ntshetsa dimpho tsa gauta le dibano le mira itse ha ba senoletswe ke modimo ka toro gore ba seke ba boela Heroda ba kgutlela fatsheng la bona ka tsela e sele. Lena ke lentswe la morena se ka morena.
ka lehlohonolo fatshe. Ya bohlale o latela Jesu. The wise follow Jesus. Pale ya bohlale sale ya aparetswe ke dimaka. Ha re sheba mo re badileng ba re fumana re tlelwa ke dipotso tse hlokang ho arajwa. Le hoja Bebele ka boyona e sena dikarabo tsa dipotso tsena ke dipotso tse jwalo ka hore palo ya bana ba bohlale ba botjhabela e ne le ba bakae. Potso ya bobedi ke hore hantle moo ba neng ba tswa teng ke hokae. Ha re bolellwe leeto lena le ba nkile nako e kae. Banna ke banna ba fahang ka tshwanyetso mme ka ho panya ha leihlo ha ba qeta ho fana ka dimpho mme ba kgetha ho kgutla ka tsela e sele e ba ke ho fella ha bona. Ha re sa utlwa Bebele e bua ho ya pele ka bona. Bebele ha e re fe ditaba tse ngata ka banna bana ba bohlale ba botjhabela. Mohlomong ke hobane they are not the center of attraction story sena, they are not the steering story sena, empa Jesu bohareng ke yena mangapadiela. Empa e nngwe ntho eo ke lemohileng bana ba bohlale dilemong tsena tse fetang tse pedi jwalo fela ka ba bohlale ba nako eo esita le kajeno. Nakong eo re leng ho yona ke ba bohlale fela ba re bonang ba latela Jesu. Wena le ho henahenana le tseo re sa di tsebeng ka bana ha re ke re shebane le tseo re di bolellwang ke lentswe la Modimo le tseo re di tsebang ho fihlela hakana hore ke ba bohlale ba kgethang ho latela Jesu. Ntho ya pele eo ke e lemohileng ke ena hore leeto la ba bohlale, leeto lena la bona ke leeto la tumelo. Motho ya bohlale o latela seo a se latelang ka lebaka la hobane a dumela ho sona. Sena re se bona dipotsong kapa potsong eo ba bohlale ba e botsang o kae ya tswetsweng morena wa Bajuda hobane re bone naledi ya hae botjhabela mme re tlile ho mo mamela. Investigation is done, the evidence is before them. Jale ba batlana le ena yo bopaki ba fang hore ba lokela ho fumana. Nakong eo ke balansena ke ile ka ipotsa hore e be ke eng e ka etsang hore motho a siye sebaka seo a bolokehileng ho sona a kene leetong lena le bonahalang le ka ba kotsi haholo. Ba ne ba sa tsebe moo ba yang teng, ba ne ba sa tsebe hore se tla ba hlahela leetong lena ke sefeng, ba ne ba sa tsebe hore lena ke leeto le tla ba nka nako e kae, empa ba kgetha ho latela Jesu le maemong ao. Ka etsahala hore ba ne ba ena le tjhelete yohle eo motho a ka e hlokang le hoja lena e ne se leeto le tla hloka di-air ticket, e ne se leeto le tla batla hore re fihle tanki ya koloi ya hao, empa ba kgetha ho latela Jesu le maemong ana. Ka etsahala hore ba ne ba ena le bohlale bohle bo motho o ka bo hlokang le ha leeto lena le ne le sa hloke the scientific wisdom hore o le latele, empa ba kgetha ho latela Jesu le maemong a jwalo. Mina ke kgetho ya motho ya bohlale a etsang ka lebaka la hobane ho ena le seo a dumelang ho sona. Ha hona any doubt within them.
hauna hutsila hobane potso ba e botsang ke ena fela o kae ba bolina ledi ba na le bopaki bohle seo ba se hlokang fela ke ho mo fumana ba tela tsohle tseo ba neng ba ena le tsona ba tela bohlale ba bona ba tela position tsa bona mme ba salana ledi e ba isa mo Jesu morao the GPS of their life ka jeno re bona batho ba re ba bohlale ho ena le ho batlana le Jesu mo a leng teng ba sokolana le ho batlana le ente kapa vaccine e ka phekolang kokwanahloko ena potso e motho o ipotsang ke ena ya hore naledi e ba isang mo Jesu ba ile ba e batla mo iteng pele ba ka re ba re batlela vaccine ya COVID-19 motho wa ipotsa hore baahelane ba banna ba malapa a bona haholo bana ba bona ba ile ba re ka qeto ena eo ba nka leeto lena le bonahalang eka ha le na molemo mme le keke la ba tseba motho letswalle ya bona mohlomong le bona ba ile ba ipotsa hore na ba nka hantle dikelellong tsa bona tsena ke dipotso tseo lefatshe le ipotsang tsona haholo a ba elellwa hore motho o nkile qeto ya ho fa Jesu bophelo ba hao ho latela naledi eo isang ho Jesu haholo ha e le motho eo lefatshe le bona maemo a hae e ka ke motho ya bohlale o na le di-position ba botsa dipotso ha ba bona boitelo ba hae ka hara kereke a latela naledi eo isang ho Jesu ka jeno jwalo fela ka banna ba bohlale re kene leetong la ho sala naledi morao eo re nang le tumelo ya hore ke naledi e isang ho Jesu moo a leng teng le ha re sa tsebe hore ke leeto le lebileng hokae le tla re nka nako e kae empa ho e sala morao e sala morao ka lebaka la seo re dumelang ho sona GPS ya rona naledi ya rona e isa mo Jesu e nngwe fela ke lentswe la Modimo lona fela ke lona le ka re isang mo Jesu fatshe la ka nako ya Abrahama le ile la mmotsa dipotso tsena nakong eo Modimo o mo laelang mme o re ho yena tloha lefatsheng la heno tloha mofuteng wa heno tloha lelapeng la heno mme o ye lefatsheng leo bona Modimo o tla o laela lona Bibele ha e tswela pele e re Abrahama a tloha ka Modimo o mo laetse ke lona lefatshe lena le shebang Noe ka mahlo a tletseng dipotso nakong eo Noe a neng a reka yo bophama ba yona e ne e le maoto a ka ba 450 hara lefella moo ba isoka ba bona ho ena le pula ena moo ba soka ba bona le lerothodinyana la pula le rotha ka lebaka la hobane Modimo ke yona o itseng a reka ena Noe a e aha ka nako tse ding le ha re ka ba bohlale ra ruteha ra ba le maemo Modimo ka lebaka la tumelo eo re nang le yona hona o ka re laela ho etsa dintho tseo batho ba tla re a hlaha ha re di etsa ka nako eo Petros, Andreas, Jacobo le Johane ba tlohelang mosebetsi o ne mo ba behela papa tafoleng ba mahlo matloa a bona ba sala Jesu morao ba neng ba tseba bophelo bona bo manna bona ba neng ba bophela ba ile ba botsa potso hore ebe o nahana o tla phela ka eng o tla ja eng o tla apara eng sena se etswa fela
ke ba bohlale hobane ba tseba bohlokwa ba ho latela Jesu hore bo hloka hakakang ha o ipotse hore ebe o tla ba le bohlale ba ho etella batho pele ha Jesu a o kgetha ha o ipotse o tla ba le nako ya ho etella batho pele ba tla o mamela ba tla o utlwa tsena ke dipotso tseo ya bohlale ha nka keto ya o sala Jesu morao a isa mo Jesu mme a ikela matsohong a Jesu hore a mo arabelle yona leeto la hao la o sala Jesu morao le hloka tumelo fela ke ka hoo mongodi bukeng ya Bahebelo a re ha o kgonahale ho kgotsofatsa Modimo ntle le hore o dumele ho ha e le ho thata e re ha o kgonahale it's impossible. It's not talking about the difficult part of it, but it's talking about the impossibility of it. Ba bohlale ba na le tumelo e sale ba itella ho sala Jesu morao ka dilemo tsena tsohle le ha bane ba sa tsebo ya hore leeto lena le tla fella hokae le tla nka nako e kae le hore le ba fupareletseng hobane motho ya bohlale o latela Jesu ka lebaka la tumelo e seng ka lebaka la hore batho ba ka thoko ho yena ba rena ha mamele tseo batho ba di buang ha mamele dinyefolo tseo batho ba di lebisang ho yena hobane o na le kutlwisiso ya hore sena ha a se etse hobane a batla ho bona empa o se etsa because of the faith a nang le yona ho Modimo wa hao. Leeto la ba bohlale ba sala Jesu morao le kenyeleditse ho sebeletsa kaleho ya leeto lena la ba bohlale ba salana le morao maikemisetso a bona e ne le ho sebeletsa ke ka hoo ba tlileng ba fupere dimpho tseo ba di tshwereng ka hare ho bona gauta dibana le mmila dumelle hoseng hona ke hlalose boraro bona ba dimpho tseo ba di tshwereng tse iswang ho yena eo le morena wa maphelo a rona gauta ke serasha se emetseng leruo ka hara bophelo ba motho ke mpho e tshwanelang marena e seng bafo sena ke sehopotso sa hore Modimo wa rona is valuable. Modimo wa rona o na le boleng. Modimo wa rona o hloka gauta kapa jwalo ka gauta ka hara bophelo dibano ha o bala Bebeleng o fumana dibano ka makgetlo a 17 mme sena se sebediswa jwalo ka setjheso kapa se sebediswa nakong eo etsang mahlabelo le ditjheso ka yona. Mira yona e ne e sebediswa sebakeng sa tlolo, the anointment. Ha o tlolwa those who are chosen ba kgethetsweng ho sebeletsa Morena. Mida sebediswa ho tlolwa tabernakele ka hare ho tempele ya Morena ho ya ka testamente ya kgale. Testamente e ntjha ke setlolo sena se ileng sa sebediswa ho tshela le ho tlola maoto a Jesu beke pele ho tlhagiso ya hae. Boraro ba tsona dimpho tsena di ne di lokela Morena wa boemo ba Jesu Kreste, motho ya bohlale o sala Jesu morao ka tumelo. Leeto la ya bohlale ha sala Jesu morao le kenyeleditse ho mo sebeletsa. O keke wa ipitsa molatedi wa Jesu empa ha o bitsetswe ho mo sebeletsa o be o hana mo sebeletsa. Leeto la motho ya bohlale le kenyeleditse ho fetoha
ke wa latela Jesu o le bohlale empa o sa fetohe temana le shemele metsirmedi mo re ka dibente itse ha ba senoletse ke Modimo ka toro hore ba se ke ba boela ho Heroda ba khutlela lefatsheng la bona ka tsela e seng se tla makatsa ke hore ka mora leeto lena leo bolelele ba lona e le ka ba dikilometara tse 1,000 ba fumana taelo ho tswa ho GPS ya bona e ba fitisitseng mona hore ha ba boela morao ba kgutle ka tsela e seng ba bohlale ba ile ba bolella ho kgutlela lefatsheng la ba bona ka tsela e seng ena ke tsela eo na le lona jwalo ka ba bohlale ha re kgutla tshebeletsong ena ya selallo sa morena mme re kgutlela hae re sa tlo kgutla re ntse re tshwana le ka tsela eo re tlileng ka yona ha o dutse tafoleng ya morena o ke ke wa kgutlela hae o tshwana le ha o ne o tla pele o dula tafoleng ena ke ke wa kgutla o ntse o jene seo o tlileng o se tshwere Jakobo o lwana le Modimo ha ra thuta le Modimo o ama ka hare ho noka ya hae mme Jakobo ha nonotseha o kgutlela morao a se a tsamaya jwalo ka motho ya sa tshwaneng le wa tlileng a ena le yena Esaya o iphumana a le pela sefatleho sa Modimo mme o bua mantswe a reng ke madimabe nna ke timetse hobane ke motho ya melomo e ditshila ke aina ra setjhaba se melomo e ditshila mme ke bone morena Jehova wa makgotla ka matla pono ena ya Esaya ya etsa se ke a hlola e ba motho ya tshwanang le eo e neng e le yena pele ya mo fetola ha motho ya bohlale when the words meet God wa fetoha le tsela ya hae ya fetoha ka nako eo Job a ipotsa dipotso a sarelwang ke maemo a bophelo a leng ka hara ona ya ba Modimo wa iponahatsa Job a re bona ke motho fela nkare wena na ke beha letsoho la ka molomong ke buile hang nke ke ka hlola ke araba letho ke phethile makgetlo a mabedi ha ke sa tla hlola ke eketsa letho Job o kopana le Modimo mme wa fetoha ke sona baratuwa se etsahalang ha motho ya bohlale ya nkileng kate ya ho sala Jesu morao ha kopana le yena wa fetoha ha sa kgutla ka tsela eo a tlileng ka yona selemo sena se tlile se re fupareletse tse bohloko mme ha re kgutle ka tsela e seng selemo sena ha se eo monate re lahlehetswe ke tseo le bao ba neng ba le haufi le rona ho feta pele ha re boela lefatsheng la borona ha re se kgutle ka tsela eo re tlileng ka yona ho na le tse mmalwa tseo ke ithutang tsona ho ba bohlale ntho ya pele ke hore ba bohlale ba fumana morena Jesu bophelong ba bona during their busiest time in their very hectic schedule nakong ya bona ya ho ba maphatephate ba na le mesebetsi yohle e ka ba ruisang lefatshe lena la ho ba maphatephate ha Modimo ka naledi ya ona the GPS le hodimo o tla bua le bona ha ba maemo a o nkara ona o sefo a bophelo le wena Modimo o rata ho bua le wena dihoreng tseo o nang le tsona tsa letsatsi le letsatsi tseo di fa mosebetsi wa hao wa matsoho e be ke tseka tseo di fa Modimo in the 24 hours of the day 168 hours ka hara beke o fa Modimo
nako e kae. Ntho ya bobedi eo ba bohlale ba iphumanang ke tsela eo ba lokelang ho ya ka yona, the direction. Mme sena ba se fumana ka ho bala lentswe la Modimo. Qalehong ya leeto la bona ba ile ba latela naledi e neng e kganya ka pela bona. Empa they were disturbed by the presence of the enemy. Ha Herod a fihla ba iphumana ba emisa Jerusalema, ba sitiseha leetong la bona. Ya ba ba ya testamenteng ya kgale moo ba ileng ba bala ka seprofeta sa moo Mesia a tla tswalla teng. Ena ebile God positioning system, GPS ya bona ya bophelo. Baratuwa, the enemy will disturb you in a very critical time ya bophelo ba hao. When you are about to reach the destiny ya ho Jesu, it's when the enemy will intercept you. Kara bophelo bona hona le batho ba ileng ha ba bona you are in the oomph ya ho rapela, ha ba bona hore moya o mafolofolo nama le yona ya latela, ba tla ka kamano hohle ho sitisa tsamao yena le sepiti seo tsamayang ka sona. Then they intercept process ya hao ya ho rapela. Ntho ya boraro, pele ba ka fana ka dintho tsa bona, ba bohlale ba ile ba itella ho sebetsa, ba mokhumamela wa ntemofadimo. Modimo o hloka hore pele re nemesa tjhelete ya rona ka pela, pele re reka baruti hore ba re patele baratuwa ba rona, re fe Modimo bophelo ba rona mme re sebeletse. Taba ya bone, haeba Modimo o ile wa sebedisa naledi ho fihla ka hara bophelo ba ba bohlale, Modimo o ka sebedisa eng kapa eng tlasa kgwedi le naledi hore fumana moo re leng borokong ba bophelo teng le hore sisinya. Se ke wa makala ka moso ka seo Modimo o tla se sebedisa ho fumana moo o ipatileng teng, mme o sa rate ho sebeletsa. Modimo o ka tla ka kotsi ya koloi, koduwa eo sa e lebellang ka hara bophelo ba hao, lehadima la bophelo leo o tla ipotsa hore na e be le tswa kae. Modimo o sebedisa eng kapa eng hore fumana haholo ha lefatshe le re tshwere, mme re behatsa lefatshe ka pele ho feta Modimo ka sebele. Motho ya bohlale o sala Jesu morao ha santsane a ena le nako ya ho etsa jwalo. Ha e be le nako eo Modimo o tla mo qobella ho etsa jwalo. Tsebo le bohlale ke dintho tse pedi tse fapaneng. Knowledge and wisdom are two different things. Ho na le motlae o mong o ke ileng ka o mamela, mme ha ke qeta ho phakisa ke araba, ya ba ke bona ke le sethotho se tshabehang. Bona o bua ka diqaqane tse tharo tse emeng hodima lekoko la noka, mme se seng sa diqaqane sena se nka qeto ya ho qhoba. Ya etsa motlae ona hore ho setse diqaqane tse kae. Ke kopa motho wa phameng a phamise letsoho le tseo setse tse kae a sa buile. Diqaqane tse tharo di eme hodima lekoko, se seng sa tsona se nka qeto ya ho qhoba. Ho setse diqaqane tse kae. Maphadi ba rosetse thata le ba ka kele se nka sena se tlile ka tla o tlo ba se so ka hona le batho ba kile keto ya
sonyane le kajeno o sa le ba beha bana ba thaselatsa ha hona je bohloko jwalo ka motho ya nka diqeto empa ba sa etse boholo ba rona re ile ra ipolela ka moo ile re sa tswa ipolela ho sena re dumelang ka teng ebile ba bang sonta se seng se seng re pheta mantswana a ka moo re dumelang ka teng se tla makatsa ke hore ha re soka le re etsa letho ho pakahatsa sena seo re dumelang sona re sa tsane re se kankane sa morao se eme hodima leboko e sa le se kakete wa tlhoko empa se soka hlomo le wena o dutse ditsheng tsa noka ya tumelo ho sebola empa ha re bone diketso di paka se o re mo dumelang sona le wena ke nako jwalo ka ba bohlale hore le wena o latele naledi eo isang Jesu ya bohlale o latela Jesu. The wise follow Jesus. Prayer. Lefatshe ke la Jehova le tsohle tse ho lona. Lefatshe le ba ahile ho lona hobane le theile hodima mawatle o le tiisitse hodima Modimo. Se hona Modimo rona ba re ra o latela re fumana sehopotso sa hore ha re se o latele feela ka maleme a rona empa le ka diketso re o latela. You don't have to proclaim how much we believe in you without practically following you. God gets it out. So when I'm with you, when I'm about to buy the but you don't see the fruits that you may have. Not about to but I'm going but you don't see in their actions what they proclaim. We don't see that in their actions. Baba Pachincha kama mpecha na pika msebetsi. Motile tata ono baiki ne wasa para kereke yake na bio. You don't see these actions. The compassionate halis la kinsesin kankan. Baba Fana. Bala tela Jesus. Isekama nzife. Impalekanikizo. Habafika pela sejene. Bahuma. Pele bakantsha matlotlo a bana ba gawe. Re le ba Keresmese ba ba rona ta kgantsha ditšhelete tsa and forget about worshiping and forget about serving. Hobane re gana ke di-economy tsa lefatshe go feta di-economy tsa godimo. Re gana ke gore batho ba re bona re palameng re apereng re dula kae go feta gore na re etsetsa modimo eng during the poverty positions tsa bophelo ba rona. We sacrifice for the world more than sacrificing for the kingdom. E tla re kenya godimo qetellong ya tsona. Ha re sa tsane re emele popo re nagana metsi. Modimo a rona re sututse ka jeno so that we do more than we talk. Ka mesebetsi ya rona lefatshe le tsebe mehau le
ha o re nang le yona ba lefatshe fa se di ithute ka diketso tsa rona hore ha re dumela ho Modimo Ntate a matla ohle re bolela ka diketso e seng ka dipuo fela. Out of the GPS celebrity re ithuta ka mehla hore na ho amohela motho e mong ke empa ka diketso tsa lefatshe e ba le sita ho etsa jwalo ka metsamao ya moo batho ba bonang teng. Re a jwale tafoleng ya sebaka re apese ka matla a Modimo. Mosebetsi ona o tla o phethahala totisong le ho phahamisweng ka lebitso la hao ka lebitso la Morena Jesu Kriste. Ha re bina setaba se lokelang ke tlotleditse ba latelang ka pela lesefala Zion Tuku Topelina Obo Kineilwe Petebe Ho Remi Amebuhe Morake Mtumetsi Sebante le Mamphai